Mizote Football League ngay nat ber ti ngam Premier League chu June ni som le pasari khian aron kirle don ta zan masabera hian Aston Villa in Villa Park Sheffield United alo mi khwal dona tin Manchester City chuan Arsenal alo mi khwal ngal bokang Tonight Sports thlitu te hinzawa in chibai vek ule kan hriat angin coronavirus chuan Britain rampo na satakin atuam mega ni heti ni wang hian league dang ang bokin Premier League po hi amhuna entu omlova kheltur ani dona ni entu mi pui sing bi tello ma se in khela om theina atan hian players le staff baka midang tam takin stadium chunga ano mangai sia hewang hian Premier League lam chuan virus laka inven na tur khau takin danan zam ani Premier League chuan stadium le a chevel te chu zone thuma a thendona chungte chu red zone amber zone le green zone ti te an niang red zone hi khuwa khirna a khawber na hmun ani dona he zone hian khelmual stadium tunnel technical area le changing room te a huam dona he zone chunga hian mihring za le panga ai tam om phalani lawang players coaching staff match officials le staff poimo dangte bak he zone chunga hian om phalani don lova tin ninga liamta chunga COVID-19 test a negative te chau he hmuna hian anom phal ani don bok ani Amber Zone lama thung hian TV broadcasting staff lamte tin chanchin bumi tele club staff poimo zualte anom thei thungang tin he hmuna lutu reng te chu temperature check le health questionnaire te nei masak te turania hemi partlang lo te chu he hmuna hian an lu thei don lo ani tin green zone an ti hi stadium pon lama big takin car parking le a chevel munte ani anga he hmuna hian player le midang te chu inchibai ele inin pek le chil cha te khapsak bur ani dona social distancing khawtaka ken ko ani bokang tin social distancing hi imbualna pindan le dressing room lama po khawtaka ken ko ani don boka manager te chu in khelma player te thusilna team talk hun minute som le panga chia pek ani bok don ani tin hebaka hian stadium a hian isolation room siam telani don boka stadium chunga mishing om COVID-19 symptoms nei ni anga rin hel te chu he hmuna hian rang takada vat ani don ani Premier League season chun zomna hi zanlai dar som le chan ve June som le pasari zana khel tran ani dona heta hem Villa Park Aston Villa in Sheffield United Champions League khel tuma tu na tran lamek an lo mi khwal dona tin zanlai dar som pani le mini somli le panga a Arsenal chu Etihad an leng lu dona Manchester City ne ani khel dona ni champion tur chungchang a hian tu na hen Liverpool hin din huna thafal hle maya point somria le pani mutoin khel somni le pakua an khel to a chuti lain tuntruma hian fixture an ron ti chua hian team la khel tlem bi khel somni le paria chela khel team pali te hi around masabera in khel masaktiran ni phot dona chungte chu City le Arsenal in khel tu le Aston Villa le Sheffield United in khel tu te hi ni dona he round masaber hi khel zoni chuan khel somni le pakua theu nein team tinin season an chun zom don ti na ani Liverpool hian soitak ang khan point somria le pani lion hutowa City hian hein khel masabera en hne na lo changpo ni se point som ruk chen hudona point som ni le pani in man suai don ani a khel som cheu club te hian ala ne awangin Liverpool din huna thakop maya ani hi champion tura rin ani a champion tur chungchang chu zanina po hian soinga ya ke ni chuan kan ngai lo ani ekpo ni se in khelo om tur chungchang kan soi ma in table hian thir ma sapot te ang soitak ang khan Liverpool in khelsom ni le pakua point somria le pahni an huto ania champion tura da ngam ton ni ani chu chuti line pahni na le pathum na Leicester City le City po hi Manchester City po hi Champions League football khel thei tura rin kai ni to chuti line kan lo soi photo thin angin Manchester City hian thu boin ne wangin financial fair play an bo chia da wangin season hi chung European lan theilo turin shema tumme ka UEFA in tuna hian amaro chu CAS a Court of Arbitrary for Sports an zual kawania tuna hian thuthuk nei Russia malani fel tat lava ani pani Champions League khel tura tuna chuan ngai ngam taka kanda thei tu nia ka ngai to a an hnuaya hian top 4 battle ro pui tak mai om dona he battle hi tum Premier League lo om tur mi tam zok ina kan ha hel chan po ni in alanga Chelsea hi palina omin point somli le pariat an mutoa tin pangana Manchester United omin point somli le panga an muwa parugna Wolverhampton Wanderers omin an ni hian point somli le pathum an muwa tin an huai chi hian Sheffield United an oman ni hian khel khatan lamma ba ka
chumi chung chuan point somli le pathum an hmuwa zan masaber match masabera hian neran changani chuan point somli le pariat muin Chelsea point an ni rual point somli le paruk muin Chelsea hnuaya omin pangana ni theya Manchester United ti parukna ron tol thavele theithungani tin Spurs si pariat na omin point somli le pakhat an hmuwa Arsenal pakuana ni in point somli an hmuwa ani ataka chuan tuna han club paruk 10 spot pakhat an in chu ti theiome pakuana Arsenal hian soita gang khan point somli an hmutonia chuti line palina Chelsea hian point somli le pariat an hmuwa palina le pakuana in thlauna hi point riat chawani chuwan chun helai battle hi hmunom lai ber turania team anin la tha abi takin Wolves le Sheffield lampang hi squad nei chaklo ma se an form mayan khel thatluang maya chuwa chuan ni point fixture an omani chuan ma chondon ani chuan club lian dang te po hian an hupur tu tlapan theitlat mai ani heti mekla hian relegation zone lampang battle poturu khop maya somparukna tanga somhni na chin hitla theidin hunan la ding tlat maya somparukna hian han en wangwang ila West Ham an oma an hian point somhni le pasarian huwa tin som pasarina Watford somhni pasari thau Bournemouth somhni le pasari thau an nia anni pathum hi point inang thapan nia anni pathum hian relegation zone tlan chiat san anin chu do ni na langa ammai ro chu tile te ang sompakuana om Villa Aston Villa po hian point somhni le pangan hutowa khel khatan lahma bak sia an khel khatma baka hian Sheffield United an hne ni chuan point somhni le pariat muin West Ham chunga anom dei theiani chuwan che helai relegation battle lai poi hmu nom turanga ania chuti lai Norwich City ero point somhni le pakhat chen hmuwa an ni hi chuan base an nei sang vak to lo a po ngai la kan soi so lom love top 4 battle chungchang hi chip ngai ni in ka ria achan chu tuna hen kan soita kang khan club paruk lai mai Champions League spot in chu anoma anin hnai veka soita kang khan Arsenal pakuana in point ria chawin Chelsea an la phalawani a khel so maloma chu wa chon eng pola thleng the ni Chelsea chungchang soi ma saka du an ni tuna palina no meka chumi ma chuan Thlirlawkna yang Leicester City din huna chakhom maya tuna chuan an sanga engeni an match an khel thatluang pa ngai ani chuan an ni hi Champions League khel ngai tura ngai an ni to a chuti line an match hung som le pahnia point som le pahni chi an ni hian an hlo chuak theya Brendan Rodgers support te ero an van nei na thung chu tun thathum chung chol aron om hi nia chuta chuan an form ngai nei le turin tuna chuan momentum tharin an kal le theidon di te pun langa chuwan chuan Leicester City hi chu da thata lo da phot teang Chelsea chungchang bi ga hian hliamina tibuayan kalvung lai Frank Lampard Paul te hi an kalvunga an tha rol thar thatak taka cher chuaka ni hian game moi tak milo hmuti ra chuti line Tammy Abrahams le Pulisic ten hanin hliam chawa chuta chon tlemina han hiam le hret khani amaro chu tuna chuan an dam kim to dona hi Chelsea tan thulomom takani a team an form that pa ngai hun lai ni a chuwa chon Chelsea hi tuna chuan contender thatak an ni don tat ni ina langani tin pangana om Manchester United din mun hi atha ve pa ngai turanga ngai ni a chan ber ni alang chu Leicester City le Spurs ba ki top 4 contender club an khel turanom to don lawa chuwan chuan fixture all samjog an ni point an nei tura angai theya tin ama khan kalo soilok che lawa tun fixture thar ron chuaka hian round thum chia ti chuari ania chuwan chuan an khel tura hi ani le hun le an khel na mun tur te hi tuna chuan match masa pathum chia tarlan the nia United hian June som hia Spurs an khel dona tin Sheffield United an mani Old Trafford an home nge an lo mi khol dona tin Brighton tlo in an zin don bokania fixture harlu tuk tuna chuan an nei lova ama ero chu Sheffield United ti kan da thatarem to logan ti to kha Spurs tum zo Sheffield United tum hi United ta na har sadona omai ro chu chanchin lo memero Manchester United ta Bruno Fernandes ron lu thi no me ani om nuwa hian United hian competition sang match so man khel nung bera chaklo an nei mi alawa hi United tan chanchin lo mom takani thei ome tin tuna te bula parukna omek Wolves chanchin hi ngai nom khop maya Nuno Espirito Santo Paul te hi tuna chuan team hu number Paul an ya player tra khel thatluang pa ngai tam takan neya chuwan chuan ni po hi de khir tak turan nia tun ha kan soita kang khan parukna omri ma se ni po hian fixture har sar tun ron chuaka hen an nei lem lawa ama sabera West Ham an tumanga Bournemouth an tum le dona Aston Villa relegation battle khel mek te khan tum chhodon ania chuwan chuan ni hian fixture an nei har sari lo ni na langa amma ero chuan boina tuni ta ero chu match lo lo om tura Sheffield United Arsenal le Chelsea lamma chondona chuwan chuan hemi round thum fixture ma sa big chuaka hi chuan Wolverhampton din mun tur hi chu achiang lo nia kanga ke chuan emponi se team
game munom takan ni chuan mi mu tir thina tun Premier League ron kir le a po hen team munom ber pol an ni rin oma top 4 spot nei turin tuna hian chanan la a tin base na sang tak nen tuna hian an fan te pon an thir me ka nia he team shrim hi azuna ke tak phei chu ka waya Wolverhampton fan ru kol ka ni chu ka tilo ama ro chu an game le an team combination shrim ke chong ka lo ngai zon ri luk thina ni inte bula pasari na om Mac Chris Wilder Paul Sheffield United lampang hi mi pui tam zokin kan tranari nom hle mai an ni kai tharania kai thar ni chungin tun din mun thata ka hena nom theiania kan soita gang khan tuna he match khat khel ma ba kan neya he match a henan chakani phei chuan pangana nin hlang kai theidon ani an match ma sa pali te enjoy zoila Aston Villa away an khel dona tin Newcastle United an tlo don boka Manchester United an tlo le dona azonin away game voi thum line nei theido an nei don ania tin to bera hen Spurs an mani khel mual an lo mi khwal don boka he team an star player ani tamlem lova an goalkeeper tuna ring ngana an star player de Dean Henderson po hi Manchester United atanga lona an lak United a khel phalo khania heti khopa goalkeeper tha hian Chris Wilder henaron cher theya he team khel hi mu noma football hi mi pakhat khel chi ni lawa mi som le pakhat khel chi ani ti chiang tu chu he tlap hi an nitlat mai ani amaro chu an fixture rong kal lezel tura Spurs anu nung berang khel zo hian Wolves te tin Chelsea le Leicester City ten la khel dona an ni po hen fia na tamzo kan la ma chon don ani tuna te bula pariat na om Mac Jose Mourinho Paul Tottenham Hotspur chan chin hi ngai nom don le ni inalanga an match ma saber tun season in tran thar le na hian Manchester United season chunjom na ni an chu Manchester United an lo mi khwal don ani a heta hian an chak zo lo ani ngat chuan an kuang kil na perek nung beran dong don ni te pon na lang to ani poita ber nia lang chu December ni som ni le pa nia Chelsea anin khel ma ka chuan Tottenham Hotspur si Champions League khel theitur khopa team din mun tha a om khan nia amai ro chu Son le Kane te anin liam nu ai ro an attacking force chak lo khom maya Tottenham Hotspur sin hiam laman pan mek ni na langa tuna point an din huna thalawa Manchester United an khel zo hian ni som ni le palia hian West Ham an khel le dona tin July ni hiya an game ni nungber an match thumna ni chu tun fixture chok bi ga hian Sheffield United away ya an len chit don bokania chu ma chon Tottenham Hotspur stan hian a poimo bera chu Manchester United ne phothi ni in na langani tuna ero team mandam kim to a Harry Kane te tin Son Min Hyun te pon dam le to tuna chuan full strength ki Tottenham an khel thei don ania engpon ise an coach hi an manager hi Jose Mourinho ni tat maya tun kan soi theilawa point mu thiam point lo thiam lo ang khop a kan lo soi to thin khania comeback kan mu thei don em kan thlir photanga ni December tha a Mikel Arteta an Arsenal enkol ma ka chuan Arsenal ka din mun chekan lo man to ni ama ro chu ama enkol na noi Arsenalin malaman panzela chumi nuwa season an han ti top lailo ka Mikel Arteta coronavirus in an ti boy chhaule ania ama ro chu tuna chuan Arsenal squad le an coach din mun te pon chu engkim mai hi ani turangin ani chhaule ati thei oma tuna hian khel khatin la khel klem bi ka Manchester City khel tura Etihad Stadium an zin hun khi match poi mo ni dona tun Champions League title milo thetiamula Champions League position in chuna in khela po hian Arsenal tan chuan match poi mo berani dona hemi nuwa hem Brighton Hove Albion le Southampton tin Norwich ten khele dona nia fixture harsa in zui don lova amaro chu club tha mai Wolverhampton Wanderers Leicester City le Spurs te la khel turan ni dona wangin an consistent lero angai dona ni emponi se in khel tran ani trap to kan khale le Premier League chu kan inaron thleng dona in khel mu no ma tangin bul kan han tran dona ni a chu ti line soitel du ero chu substitution chung changa Premier League in dan thara siam hian hong ani don le don lo hi tuna hian mi tam takin an thir me ka ni a substitution pathum lak thei thin ka tuna chuan panga lak the ni to dona tin substitution bench lama po panga thu thei thin kha tuna chuan pasaria ti san ani to chu wan chu heta hian mi tam takin an soidana chuan club lian te an advantage an nei jok don ni na langa chan chuan squad a chawang ani a player enge ni shol tak tak me top lama pun lu tir thei dona chu ti line club te ro player tha nei tam lawan ni wangin an tuar theina chance om tlat mai ni engpo ni second hiranga hei hi enge Premier League effect ani don ti chu kan hu mai don ani ta hian contact training nei me kan ia friendly match te an khel dur to a club sang in an khela chen chu an team player le player ten in khela chen ka chuan an mi khwal boka club dangte chu tiang chuan in bua sai to ni a fitness thatak nei thei don lo ma se club ero
tu na chuan in puwa chana sa to khom maya contact training kan han ti khan tu ma ka chuan social distancing maintain chung te khan training an han neya then ka chu ma ni ina te an han workout khan ni tu na ero chuan full training pa nga yang an nei the to a chu wan chuan Premier League hi aron thleng teu to khom maya i in aron thleng chep to eng pon se lo nga khram la nga khram tu te tan chuan thil tha thleng thin an ti ka eng pon i se video danga kan la ron soile thina nga match mal tin te po analysis kan ron nei dona eng pon i se lo nga la he channel hi subscribe in lo thila bell button lo metla athar jog nen video munom jog nen kan lo ki le dona ni in the vine mang tha vek ule